laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi alladi sahhala liibadihi turuqa alibadat wa taba'a lahum mawasima alkhayrat litazdada awqatuhum bitta'at. ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah al-ahadu as-samadu al-mutafarridu bil khalqi wat tadbir وكل شيء عنده بأجل مقدور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما بدا الصباح وما بدا الصباح والأنوار وسلم تسليما. عباد الله اتقوا الله تعالى وتمسكوا بالدين فإن التمسك بالدين يكفل لكم الحياة الطيبة والأجر العظيم. وحين تمسك المسلمون بالإسلام كانوا قادة العالم في العلم والحضارة والأخلاق. وإن الدين الذي تمسك به أولئك لا يزال هو الدين محفوظا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. واعلموا أن الإسلام يأمر بإخلاص العبادة لله وينهى عن الرياء ويأمر باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يأمر بالعدل وبر الوالدين وصلة الرحم والصدق والنصح والأمانة، وينهى عن القطيعة والظلم، كما ينهى عن الكذب والخيانة والبغضاء والعداوة والكسل والضعف. فهو دين يأمر بكل خير وصلاح وينهى عن كل شر وفساد. e yetti allahu subhanahu wa ta'ala newnanɗo giyaɓe makko ɓen waɗani ɓe laawi ɗuuɗuɗi fiino ɓe rewramo. O jokkindirani ɓe kadi fewndoji ka moƴƴereji heɓoto. O waɗani ɓe settoji ka ɓe wakkilo ɓe heɓa buy tawa a gollay seeɗa heɓa joddi buy. Fii ɗi wagutuuji ɓe jiyaaɓe Allah yoɗi ɓeydor ɗoftaare Allah. Nde wonno ɗe mofte nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam balɗe ɗen juuta en wurata duuɓi temeɗɗe Allah ne waɗani en wagutuuji o waɗi barke e majji tawa so a waɗi seeɗa ɗum sowete waɗe buy. Fii yo wakkilo toɓɓen ɓeydu wakkilaade. Hiɗen seedo reweteeɗo ala sina Allah o waɗanɗo en ɗum, waɗirɗo en ni, kanko gooto o ala kafidiiɗo o ala ɗimmo. Kanko woni weddiiɗo, kanko woni faandeteeɗo. Kala maapiiɗo ko ka makko fewtata. Kanko woni ittanowo yimɓe ɓen fuu ande. Kanko woni okkuɗo fow. Kanko woni mo ɓerɗe ɗen dogata fawoyo e muɗum si ande e faale ari. Ko waɗi ko kanko weddori tagugol ngol, ko kanko weddori kadi fewjugol e hoore tagore makko nde. Piiji ɗin fopp non kanko mo eɓɓiɗi, imo hoddiri kumbe ko fewndo honde watta e honno kum waɗirta. Himo eɓɓi, himo eti, himo fewji, himo happi. Hiɗen seedo ko kanko tun woni reweteeɗo. Hiɗen seedo wonde o jiyaaɗo makko wiyeteeɗo Mouhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib, o ko jiyaaɗo makko kono ko nulaaɗo makko. Yo Allah juulo e makko, juula e sahaba ɓen fof, juula e jopputunoɓe no ɓuri moƴƴirde, fodde, no weetude, no niɓɓude. Yo Allah hisimɓe kisal duumingal o wattida en e maɓɓe, o hisina en haa pooma.
musidɓe julɓe tedduɓe, en fof hawten hulen Allah, en yamondiri hulgol Allah. Hulgol Allah ngol wonaa dogugol ɗaɓɓaka suuɗo, wonaa townugol kuuruuji ɗin, wonaa sokkitorgol baafen jandi, wonaa refisagol, wonaa naatugol e pammeeji ma ƴawa e hoore pelle ma yaha ka suuɗoyi. Kala ka neɗɗo woni e kala no o woniri, Allah no anndi fii makko no humɓiti. Ko no hulirten Allah, ko dogugol yaha ka Allah. La malja'a wala manja min Allahi illa ilayhi. Daɗirgal ala, fattorgal ala fii Allah sinaa ka Allah kadi. Doge yahen ka Allah, ɓattoɗenmo, hulenmo, waɗen ko o yamiri en kon, accen ko o haɗi en kon, hara en rewiraali mo sinaano o yamiri en non. Jogitoɗen ka diina meɗen, nangen diina kan jogitoɗen haa satta ken ɗum ko gollitirgol diina kan kala ka wonɗen. Yo taw hara diina kan no yaltiti e meɗen no anndoo. Si en wowni tun anndoto ko julɗo woni e wowlde ɗum ɗo, tawa ko julɗo haana wowlde kon e wowlata. Si en golli golle yiiɗo wo'innayi ɗum ɗo ko julɗo waɗi ɗum, ko julɗo haana wadde kon tawa en watta. Huwondirɗo e men wo tawa o weltoto innayi ha moodi o momi huwondirɗo o ko julɗo, o ko hulowo Allah ni, o ko moƴƴo, o ko mo jamfatako. Ko ɗon jogitagol diina kan. Wota wono hara nokkeeli goo ko en julɓe, kono nokkeeli goo si en yiyama toon tawa na en julɓe, inne hey diina kan kaka juulirde, ɗo Madina ɗo ko ɗaɓɓirde ni, diina kan kaka juulirde ɗo ko biro ni kori, diina kaka juulirde kori he ko société wonde ɗo he tan wola men ɗo fi diina. O woye ka wonɗa wo jogito diina ma kan, yo anndo ko a julɗo. Diina l'Islam wa'awa dolokke tawa a sansidiray. Itta o daɓɓoɗa watta juutuɗo, itta o danejo ɗa watta ɓalejo on, ko yo on tigi yo on guri makko ngin, guri ɓandu ngin wonno guri ngin sansatako, wona hoore makko nde ɓay o ittande hoore ɗo adda hoore wondego. L'Islam on ko non way, ko non haani. Kala yiyaɗa wo ko yawnu julɗo, sikka ka biro ko a julɗo, siko a yeeyowo ko a julɗo, siko a soodowo ko a julɗo, siko a gollowo ko a julɗo, siko a gollinowo ko a julɗo, siko a ñawlowo ko a julɗo, siko a ñawlinowo ko a julɗo, si a ƴanta ñamade ko a julɗo, si a haɓidama ko a julɗo, fewndo gere ko a julɗo, fewndo kisiye ko a julɗo, si a laamike ko a julɗo, si a laamama kadi ko a julɗo, fewndo ka wonɗa miskino ɗon, ka waasoɗa, ka tampuɗa ɗon, yo taw ko a julɗo, fii a heɓi kadi ta ɗum itte wonde julɗo. Ɗum ɗo woni jogitagol diina kan. Kono wonde ko ni, wonde ko ni, ɗum no ko naafigiyagal. O wi si en jogitike ka diina kan, haray ɗum ɗon Allah fawtanto en fiyo en heɓu gurdam welɗam, gurdam moƴƴuɗam, gurdam wonduɗam e teddungal. Newende e teddungal e ɓuttu e malal ɗum mahaaki e heɓugol laamu tun, mahaaki e heɓugol jawdi buy. ɗum ko mahi ko heɓugol limanu ka ɓernde ɗo. Tabita ka ɓernde ma ɗo wonde ko heɓuɗa kon ko Allah okkorma. Haraɗa maapi tawsi ɗum na jarrabuye. Wona ka ɓernde ma ɗo ko ko faɗuɗa ɗum wona artike ma nun. No gasa sa heɓi nun ko bone wona nanoma. Yo tawbir ko heɓuɗa kon no yonuma hiɗa yettiri ɗum Allah. Ko ɗum wiyete ɓuttu ɓernde ko ɗum woni malal. Kono na moɓugol jawdi. Walaysa al-ghina an jam'i malin. Wonali moɓugol jawle ɗuɗɗina na ɗum tu woni ngalu. Si Allah waɗali ngal ngun ka ɓernde ga haramti woni baaso. O wi fewndo ko julɓe ɓe jogiti ka diina tigi tigi diina l'Islam no ka haniri non ko kamɓe hari ardi adna on, kamɓe wonno fewjoɓe ka adna ɗo, kamɓe wonno hooreɓe ɓen, dirisanɓe adna on ɓen ka gandal e ka pinal e ka jikkuji moƴƴi ka huwodire. Hari ko kamɓe pirete misal. Wano andirɗen ni fewndo ɗo joni woɓɓe goo e julɓe ɓen ma si ndarama no wa'i non
ko porto ɓen piirte misal ka waawugol hunnugol aadi ka respectugol konngol muɗum ka respectugol ko engagement mum mo waɗi on si haldama tawa hunnay si inni waɗay ɗum ɗo tawa ko ɗum watta ko kamɓe piirete misal fewndo ɗo alarragm malgré alaa ko wawɓe ko waɗi kamɓe ɓe anndi wonde huwondiral ko l'islamu yamiri kon hakkunde yimɓe ɓen si ɗum waɗama marsay ɓay noon kamɓe faalayo marsirɓe ka aduna ɗo hay si lahara nayo marsu ɓe waɗi ko marsinta kon nam hari julɓe ɓen ko kamɓe piirete misal ka hunnugol aadi ka moƴƴugol jikku ka welde huwondiral ka welde huwondiral ka hulugol haqqeji ko ɗum waɗi on tumati ɓe woni hooreɓe ɓe woni ardiɓe ɓe woni dirigeant ɓe kan non diina ka ɓe jogitino haa ɓe woni ardiɓe ɓe woni fewjoɓe tawi foppu no yiɗi wonugol sengol e maɓɓe kan diina haa joni ka woodi ko kanka woni ɗo kadi fewno ɗo sabu no Allah subhanahu wa taala o wii saban kan diina hika mara hika woni ka deftere Allah ko nde deftere nde jogiɗen ɗo ko nde ɓe marno ko nde ɓe hutorayno o sunna nelaaɗo wonɗo hakkunde men ɗo windaɗo e defte ka sahih Bukhari sahih Muslim sunan Abi Dawuda sunan Tirmidhi Nasa ibnu Maja musnad Imam Ahmad Muwatta Malik o sunna ko o wonno fewndo tumati fewndo sallallahu alaihi wasallam ko woni on tumati ko konngol waɗe acce joni no windi waɗe acce ko ɗum ɓe jogino si ɓe heɓi ko ɓe heɓi ko si en jogi ke ɗum haa joni ko ɓe heɓuno kon en heɓay ko waɗi okkunoɗo ɓe on tumati haa joni himo woodi ko mari kon kadi lannaɓe ko woni ko wonnoɓe on tumati ɓen faydanaɓe woni joni Allah wi ka deftere makko Allah wi wallahi o wondi wala yansuranna Allahu man yansuru laamul gasam nunu on ko tawkiide wallahi Allah wallay dey kala walluɗomo dey mo walli Allah Allah wallaymo mo jingani diina Allah kan Allah jinganaymo mo Allah walli o foolay mafhum mukhalafa on komo wallali Allah Allah wallatamo wallugol Allah naya mahammo suudu wonaya okkumo teere wonaya momidanmo jawdi wonaya remanmo ngesa wonaya waɗanmo jardin koko yamirma ko ya waɗu ko haɗuma ko ya accu darano ka diina wallu ka diina walloɓe diina kan hara walli Allah o wi Allah ko jon doole so walli foolay ɓen ɓe tawata Allah wi si men tabintinniɓe ka hoore leydi ɗo min okkiɓe pouvoir min okkiɓe doole min okkiɓe laamu min okkiɓe jawdi min okkiɓe cellal min okkiɓe fewjore min okkiɓe teddungal honno ɓe watta wiigol sokkugol raɗagol bonnugol aadiji o wi aqamu salata ɓe tabitay e julde ɓe ñinnay julde nden ɓe juula ɓe yamira kadi yo juule ɓe itta zakkaji ɗin ɓe jonna haandu ɓe hendade ɓen ɓe yamira ko moƴƴi ɓe haɗa ko boni ɓeeɗo si ɓe waɗi ɗum Allah wi piiji ɗin fof ko ka makko ruttoto ko tabintinanay ɓe ɓeeɗo si tawi tun julɓe ɓen waɗi ɗum ɗo ɓe ñinni julde ɓe itti zakka ɓe yamiri ko moƴƴi ɓe haɗi ko boni Allah tabintinnanay ɓe teddungal ngal tabintinnana ɓe polgal ngal ande ka diinal islam ka no yamiri en ko nafata en kon fof ka aduna e ka lahara no yamiri en taw yen laɓɓinan Allah dewe ɗen ɓay ko ɗo woni point de départ on ko ɗo fokkitande nden taw ko ɓernde ɗo ko laɓɓingol annuye on ɗo ɗe dewe ɗe wonɗen e waɗande Allah yo taw hara ko Allah tum woni ko waɗanɗen ko ɗaɓɓuɗen ko yo Allah welto ko yo Allah jaɓu ko yo Allah yoɓu yo taw hara ko ɗum dina kan no yamira en ɗum ɗo no haɗa en waɗirgol yiingo dina kan no yamira en yen iwtiri ɓaawo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓay si Allah jaɓay dewal o yoɓa beeɗiɗo ɗi timma
ko ɗiɗi tugol andi en goy piiji ɗiɗi pet laɓɓinangol mo annuye on nde no waɗa tawa ko kanko tun on tigi waɗani e jokkutugol nelaaɗo waɗa no laaɗo sallah sallam waɗirno non ɗi woni chartiji ɗiɗi pep enen convention waɗa joni hakkunde men ɗo siko société moƴƴinten maa ko goɗɗo jetten golle waɗen condition ji wa sappo a waɗay ɗum ɗo a waɗay ɗum ɗo a watta ɗum ɗo a accay ɗum ɗo a warrayni Allah kanko piiji pet landi en al ikhlas wal mutabaa laɓɓinangol mo annuye on e iwtirgol ɓaawo nelaaɗo waɗa no waɗirno non bas hare o jaɓi kanko diina men kono no yamiri en nunɗal ko wiyete nunɗal ko waɗugol hunde kade haani waɗde ɗon eno nde haani waɗirde non emo nde haana waɗaneede on axe mum ko tooñe so a ñaaway nunɗo hakkunde ɓe ñaawata ɓen jonnita jongonka goonga muɗum woni ko hakkunde ɓeyguli ma ɗin ñaawata woni ko hakkunde ɓiɓɓe ma ko hakkunde ɓeyguli ma ɗin e kawtal muɗum ko hakkunde weldiɗɗo ma e gaño ma ko hakkunde gollowo ma e gollanowo goɗɗo ko hakkunde siɗɗo ma e mo wona siɗɗo ma si a ñaaway nunɗu ka ñaawoore wona ka justice tun tooñe woni ton kadi noon no ton angal jonnutugol jongonga goonga kan no ton yeeyugol goonga kan no ton ƴettugol fenaande watta goonga no ton kono naa ton tun aren ka galleeji aren ka huwondire goɗɗo landoma ene hakkunde ma e Allah ɗum ɗo e ɗum ɗo ko hombo tooñi menen ɗo ndaara tawa o ɗaɗa jogii intérêt e junngo makko maa ko siɗɗo ma maa ko weldiɗɗo ma ko immode jooɗode ma ko kawtal ma he ha min ɗo mi faamanaali dey ɗum ɗo no metti fii aɗa anditere alaa ko felaaɓe to hay anka jaasi ga ka e yo'ataake mbuuɗi ga a waawaali nunɗude sabu intérêt hu gokku tun ni goɗɗo naɓora ɗo tun ƴette ɗo naɓore madina o yaa o honkoya goɗɗo hara kanko tooñi darɗa wona bambangol mo ɓay mo naɓorma a yoɓaali ɗo sabu 10 000 francs pet he nono he on tooño alaaji en ko alaaji en ko ono jogii goonga koy hara ɗo anndi alaaji en jogaaki goonga jooni noon goɗɗo jonnaaɗo 1 milliard 2 milliard on ɗon kan o tooñi sikkuɗa an siko an wonno toon ko honɗum waɗayno ɗa a waɗayno ɓuri ɗum idan l'islam en no yamiri on tigi nunɗum wa ida qultum fa adilu si on wowli nunɗe ko wol ton ko hemo yamira islam men on no yamira en yo ɓiɗɗo yo ɗiggan yumma mum e ben muɗum l'islamu yamiri en ye jokku en ɗanji men ɗin l'islamu yamiri en yo en goongu si en wowlay tawa ko goonga wolte hara fenade en wolta fenade few l'islamu on no yamiri en yo laaɓondira reedu ya yiɗan siɗɗo ma on ko yiɗanɗa hoore ma fewjana siɗɗo ma on so ɗaɓɓirima feere ko tawata si ko annun ko ɗum yiɗɗa fewjanede tawi an o soodere to on yaltay so soodi ɗum ɗo e probléme ala ɗum ɗum hande no hitti harɗa andi ɗum ɗo yaltay on ko yaltay ka marché o an nushu diina ko laaɓodiral ko yiɗanɗa hoore ma ko e moƴƴereji yimɓe kadi no yiɗi ɗum yiɗanɓe ɗum ko añuɗa ko e tanaji ta yane hoore ma an kadi ta yiɗi ɗum ɗum yano hoore yimɓe ɓen l'islam on no yamiri en yo en jonnutu hoolaare nden kala hoolɗo en halfini en l'islam no haɗi taƴugol enɗan l'islam no haɗi tooñe l'islam no haɗi fenaande l'islam no haɗi janfa l'islam no haɗi konnaagu e ngayngu añirgol goɗɗo ni tun taƴa ngayngu liɓa hakkunde mum e goɗɗo min o welatalam on no mettanmi fiyon ɗum o mettaylam tum hono o wamma wallahi waɗala hande kono o welatalam mi yiɗamo yiide la ilaha illallah a yiɗamo yiide manamum siko an tagayno o tagatanote siko an arsikayno o heɓatano siko an sendayno albalawuji ɗin koye hoore oto tun yanayno na non wona chaksu neɗɗo on wona ɗum añete ko jikku makko on e golle makko ɗen ko ɗum watta ha o añe ko ɗum watta kadi ha o yiide tawi tadi no wela on no welanmi on no on mi ƴetti on ɗon tawa noon ko bandi no boni no wadde ko boni mo welanmi to fiyon ɗum wala waɗnala hunde kono mo welanmi alhubbu lillahi walbugdu lillahi walata'u lillahi
والمنع لله من فعل هذا من أعطى لله من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وتوتك في الله تقوى سيو أني وباي دندو ولا الله وأني سو يداي وباي دندو الله إن لا نويد دندو وليمو سو أوكي وباي الله إن لا نويد دندو يو أوكي سيو نالاي وباي الله لا نويد نمدو جاو ديما وينامي وتا ووادي ريدو ناي haray o heɓi limano timmuɗo allah okkoren ɗum l'islamu no haɗi en ngameelo e fowre accitagol lo'inkinno yowo e hoore yimɓe ɓen wakkilo tawonu amuɗo tawonu neɗɗo mo memminatako ɗo ƴetti juuɗe mum ne waɗi ka nder reedu ɗo innalle pewyla ƴetta waɗa fowre mum nden agga ɗum e hoore yimɓe ɓen e hoore état o non ɗo hay hunde ɗum annaki wonɓe heɓre ɗo ɓen konto ɓe heɓi ɓe ɓe wakkilike on tigi wakkilo ka raɓɓin ɗon ka dina men no yamiri en kala moƴƴere no haɗi en kala bone ibadallah ina min mahasini hada dini الإسلام العيد السعيدة اليوم الذي توج الله به شهر الصيام وافتتح به أشهر الحج إلى بيته الحرام وهو اليوم الذي يخرج فيه المسلمون فرحين بما أنعم الله به عليهم من إتمام الصيام والقيام وصلاة التهجد التي من سنن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وبعد أن أدوا زكاة الفطر وهي صاع عن كل فرد وهو ما يعادل 2.5 كيلو غرام ويجوز دفع قيمتها بالمال وتقدر ب13,000 ليس آلاف ب13,750 فرنكا غينيا ويجوز إخراجها قبل العيد ب3 أيام أو أكثر واعلم أن زكاة الفطر تحقق قبول الصيام وقد ورد حديث لا أدري لا أعرف متى صحته لا أقرأ هاي musiɓe julɓe tedduɓe no jeeya e ko yaltintinta ŋari l'islamu ko ŋari l'islamu on moƴƴere l'islamu nden tawde l'islamu ko diina newende ko diina pinal ko diina yaltintinnaki kadi welo welo wona waɗu tun waɗu tun e o iidi ɗo iidi wonduɗo e malal ñalande nde tawata Allah ko nden ɗon o hombiri e o suumaye ɗum ɗon woni maagewal suumaye on woni kufune on woni cuɗaari ndu lewru ɗo nden ñande woni uddutugol kadi dewal goo ɗum ko hajju awwalu yawmin min ashhuril hajj ñallal aranal e lebbi hajju ɗi ko ñande julde suumaye ngala dewal no gasi korka kan ka gasi ɗon ko ɗo fi hajju ngun tokki ngal ɗo ñallal ko ñallal feerewal goo kadi ñallal dagaaki horugol e maggal few ngal ɗo ñallal ko Allah rewirte e maggal ko juulugol iidi o e waɗugol sadakaaji e weltondirangol e toragol Allah yo Allah jaɓu e mawningol Allah e juurondirgol e hollugol welo welo ɓorno coñci labaaɗi ñaama ko weli yaha hiwroyo yiɓɓe e siɓɓe ko ɗum yannan rewite na horugol few ngal ñallal ɗo ngal tawata nelaaɗo meɗen sallallahu alaihi wa sallam farli e hoore mofte ɗen fow julɓe ɓen ittugol muudore nden ko sa'un min ta'ami ñaamete ɓureteɗo ñaamede ka leydi ɗon on ko on ittete sa'aare ɗum ko kilo 2 e feccere wonande kala wonki hara ko julɗo boobowo mawɗowo gorkowo debbowo dimowo jiyaaɗowo fop julɓe fop ittante hay jibinaaɗo kiikiiɗe weetay ko julde hay on o etante muuɗo kilo 2 e feccere nendi maaro ɓay enen ko ɗum wuuraaka men gaa wuuruɓe foññe ɓen hara ko foññe tun ñaameteeɓe etay foññe wuuruɓe hara ko kaaba tun wuuruɓe farin bireedi tun waa etugol farin
condi e ɓiraɗan no ete si tawi ko ɗum ɗo ɓurete ñaamede kono ɓe Hollande ɓe ko watta wonno no sella ittugol qiima on kono ko ɓuri moƴƴude ko ñaamete on oyinde ñande ko tawata no jinde o no ƴettiɗa maaro no naɓana oɗa ɓeeɗa no naɓana ɓeeɗa tawi joni hara ɓe wona julɓe wono andirɗen no hannde adna ko fewndi ɗon faada korum an beɗum an e nguddan ɗan no ɗuuɗi hakkunde yimɓe ɓen tentiri ɓe wona julɓe ɓen si ɓe yi ɗum hakkunde julɓe ɓen ɓe namodi ka diina ko diina jokkere en ɗan ko diina wallodiral ko diina sadaka ko diina ya so'u an muusendi siɗɗo ma on rondi ndin miskinagal ngal ɗum ɗo ɓuri moƴƴude ko zahira mutamayyiza zahiratu ta'awuni zahiratu arrahmati washafaqati walmawaddati kono mo itti coggu ngun ɗon kadi hara no yona kono ko ɗum ɗa ɓuri moƴƴude no sella yaltingol muudo kon ado juldere nden wono balɗe ɗiɗi attintingol ɗum moƴƴi haysi harma kono ittay hikma ko wi'a kon fi muudo ɓay nabi sa sallam makani en ogunum ani su'ali dhalika al yawm ko yen eto nden ñande hara miskin ɓe nden ñande hara ɓe maforali ko ɓe ñaama nayo ɓe toro nayo ɓe wi'e taw hannde ko ɗum mi soƴƴirta sa jonni ɓe law ɓe ñaami nden ñande hewti tawi ko jonnaɓe ko lanni ha joni haray ko laaɗo ma ko no ta ɓe waɗu kon ɓe waɗa tawi ko ñaami ala on tigi toroto en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo allahu tawnu en nde juldere muudo kon nelaɗo makani en ko honɗum muudo nafata o maaki tuhratun lissa'imi wa tu'matun lil miskin o maaki muudo kon laɓɓinay howruɗo on lootay mo laɓɓina no gasa e nder korka kan tawa tuukoy no nder ton pihoy jilli ton haysi bonnata korka kan few kono ɗuyta e baraji ɗin tuuni ni seeɗa muudo kon laɓɓi loota ɗum ha laaɓa pos haray nde korka kan no yaha ka Allah hara no laaɓi hunde jilla ton waɗay kadi miskin on heɓa ko ñaama no gasa ɗen ɗon balɗe ma ndun lewru ɗon ma ɗin lebbi ɗon hara o mapaaki ko honɗum o ñaamata ko waɗi o heɓi saakoy ɗo ma to saakoy tatoy en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo allahu tawnu en nde juldere ɗo aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما عباد الله اعلموا أن صلاة عيد الفطر سنة مؤكدة كالواجب أمر الله تعالى بها وأناط بها فلاح المؤمنين ونيل مثوبة الصيام قال الله جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بمعنى أداها بآدابها من لبس أحسن الثياب والتطيب والاستماع إلى الخطبتين والصبر على أشعة الشمس أو وساخة المكان أو عدم فهم لغة الخطيب وغيرها فقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليها وأمر بها تأكيدا لأمر الله تعالى لهذا العيد وأخرج لها النساء والصبيان وتعد صلاة العيد شعيرة من شعائر الإسلام ومظهرا من مظاهره التي يتجلى فيها الإيمان والتقوى أن يأتي الله سبحانه وتعالى متوتا كسابو نيما مكو إبورال مكو إموجر مكو واتها مؤجد دين فؤدات دين تيما si Allah yurmama eɓɓoreji moƴƴiɗin ɗi timma sina ɗum heewi moƴƴereji eɓɓaɗi ɗi ronka timmude kono kanko e yurmede makko nden enen makko imo timmina moƴƴuri ɗin hiɗen seedo ko kanko tu woni reweteɗo go ala e gonga si wona kanko Allah hiɗen seedo wonde laaɗo meɗen Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo Allah ko nulaɗo Allah ɗo Allah juula e makko juula e yimɓe bele bon makko ɓen siɓɓe makko ɓen juula e sahabaɓe makko ɓen juula e kala jokkuɗo ɓe no moƴƴiri Allah taw hara ko ɓen ɗon jokkuɗen enen kadi yo hisin en kisal duumingal allahumma amin musidɓe julɓe tedduɓe anden wonde
juulugol iidi suumaye ma iidi donkin ko sunna tentuɗo fayda no ɓatti wonde farilla gokku tunni hay wona farilla kono ko sunna tentuɗo ko waɗi hay Allah subhanahu wa taala yamiri ɗum ka deftere makko o bakkindiri e ɗum ɗon malegol julɓe ɓen e heɓugol baraji korka timmuɗi tis si tawi ko yo timmu eta ha buura heɓa 100% si on tigi hori suumaye ko yo juulu iidi on sina hara ko nganto mawngo Allah subhanahu wa taala wi kadi aflaha man tazakka gonɗi malama laɓɓintinniiɗo oɗo laɓɓintinnagol no wi'a ɗo ko ittugol zakka jawdi mum ndin itta zakka wonki mum kin zakka wonki ko muudo mo eti muudo o itti zakka jawdi makko ndin wa dhakara sma rabbihi o jantike inde jeyɗo mo fo salla o juuli o iidi ɗo e julɗele luttuɗen haray o malama Allah wi mo waɗi ɗo haray o malama itti zakkaji ɗin fof jantike inde Allah sownowo sowno juuli wagutuji ɗin wattiɗon kadi juulugol o iidi haray oɗo malama mana ɓe wi kamɓe ɗo mana muɗum ko on tigi tottugol nde julde iidi harande timmi e neediji mayre on ko nde hana ne'iranede kon wono ɓornagol tionci ɓurɗi labeede ɗi on tigi mari ɗin e urnagol ngol nde on tigi no yalta e lootagol ngol kadi e yaadugol needi iwa ka suudu muɗum yaha ka iidi on juulete ɗon e heɓagol hutubaji ɗin ɗi ɗi non hara on tigi hawjaali juulaaɗi on tun hawto yaha yo on tigi muñño haysi ko e leynange yo muñño haysi nokkur nden no tuuni yo muñño haysi ndiyan no saajude yo muñño haysi o faamata haala ko wonɗo e wadde hutuba on kon ko wolata kon na lango makko o nanta lango on kono yo heɗo ɗon o jooɗo o habba hara mo jogii baraji nelaaɗo waɗi o iidi o yalti o yahi o julniɓe iidi o yamiri o yani o duumi e muɗum iidi araali nelaaɗo sallah sallam ronki juulgol iidi o ɓorde ka iidi yamirano hay o yamiri hay sonnaaɓe ɓen yo ɓe yaltu kamɓe kadi ɓe yaha hay ɓe juulataa ɓen sonnaaɓe wonduɓe e ƴiiƴan fiilayeeru ma ƴiiƴan jibingol ma jiwɓe maraaɓe ɓen huddaaɓe ɓen o wi fop yo yaltu ɓula mon fop yo yaltu yaha ɓe tawee gal tummodiral l'islamu yankowal ɗo o ɗi du'aaji ko julɓen du'odiranta ɗo ko kamɓe kadi ɓe lutta ɗum ɗo nde moƴƴere ɗo to ɓe yaltu ɓe hebbina jama on ande julɓen no ɗuuɗi ande julɓe ɓen ko finuɓe ande julɓe ɓen ko ɓe jokkuɓe enɗan ande julɓen kadi ɗum ɗo ko e noone e dewal maɓɓe ngal non ibadallah wa yusannu attakbiru min laylatay eid alfitri wa yastamirru fi eid aladha ila nihayati ayami tashrik wa lafdhuhu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd no jeeya e sunnaji ɗin ɗinnama sunna mana no Allah rewirte noon tawan laaɗo waɗino ma sahaba makko ɓen waɗino ɗum no jeeya habbirgol ngol e nder jemmaji iidi jeɗen ɗi ɗino ɓorde ka juldandu yi'a no moƴƴi ka on tigi habbira on jemma ɗum fuu ko ɗon kadi jemma weetay iidi donkin ɗon kadi habbirgol jemma ɗon no moƴƴi bal fillama Abdullah ibn Umar e Abdullah ibn Abbas ɓe yaltayno ɓe yaha ka boli ka saare Madina ka nder boli hara ɓe habbira allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allahu allahu akbar walillahi alhamdu Allah yen wali tukmilu l'iddata wali tukabbiru llaha ala ma hadakum wala lakum tashkurun fi en timmin limore horɗen kon suumaye fiye mawnin Allah ngol mawningol Allah habbirgol seningol Allah dewe ɗen fof ko waɗana ko fi ɗum ɗo dewe ɗen fof ko waɗana ko fiyo Allah mawni fiyo mawningol Allah saban Allah kan no mawni fiyo en andu wonde Allah no mawni Allah no mawni kono yen foti e andugol Allah no mawni mawninen mo ko ɗum waɗi
si tawi julde gasi hono laɗa waɗay noon ɓe andi bagete salata kon ɗon ko takbirat no ton tasbih no ton tahlil no ton siko hajju gasi ɗon kadi ko ɗon ayyam mina ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah siko horugol gasi en jangi aya on wali tukabbirullah ko mawningol Allah ɗum ɗo e nder jemma on ko sunna ella ala haysa tawni hitongo ma waɗa ɓero hakkude ma e ɓeygure ma nden ka suudu ma allahu akbar allahu akbar allahu akbar labuda an yatawata alqalbu ma allisani gol habbirgol ɗo yo taw har na ɗengal ngal to woni wowlude hara ɓernde nden kadi no andi ko ɗengal ngal woni wowlude kon anda koko mawningol ɗo allahu akbar Allah no ɓuri mawnude Allah ɓuri mawnude Allah ɓuri chef de l'état mawnude Allah ɓuri oɗo ɓuri kala ko mawni kon ko Allah ɓuri mawnude Allah ko mangu makko ngun waɗi ha o pooɗi ɗe balɗe an o tawni mi suumaye o pooɗi balɗe an ɗen kadi o ha mi hoori suumaye ha suumaye on timmi Allah tawni mi juldano ɗum ɗo so'a ɗum ɗo ko ñelo maayi e nder suumaye on ɗo Allah waɗi an ko pooɗi balɗe maɗe mawnina Allah andita ko Allah tagi kon andita ko Allah nemini kon andita ko Allah moƴƴi e ma kon andita taw ko Allah ngu no ɗuuɗiri noon allahu akbar allahu akbar ɗum ɗo no haani ɗo ha almami yaltita ka iidi si almami yaltiti o hewti haray habbirgo ngol lanni ka iidi suumaye ɗo haray ko juulugol juulama ɗon gasi amma ka donkin kontinay fahin habbirgol ngol battane kala julde ɗon ha ayyamu tashriqi on lanna ha alansara on juule ñande 14 donki kono amma ka suumaye ɗo si woni iidi on juulama haray lanni kama yusannu siyamu 6 min shawwal li qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam man sama ramadana wa atba'u 6 min shawwal fa ka'annama sama dahara kullahu no jeeya e ko haana kadi wattanede fondo waɗe moƴƴere no e muɗum ha si tawi on tigi hoori suumaye ha gasi o juuli iidi on e nder juldandu yo heɓu balɗe 6 hoorade laɗo maki mo hoori suumaye ha gayni o jokkintinni suumaye balɗe 6 hoorade e nder juldandu haray wa'i wasi o hoori adna makko on fof naam haray wasi o hoori adna makko on fof yani o heɓay baraji wasi tawi hitande fof mo hoorude ɗum ɗo tamo wokkate ɗum ɗo wano imam malik kanko mo añi tokkidirgol bimbi julde fuɗɗo hoorude 6 shawwal kono añinaaki few kanko ko o makiri ɗum ko hulgol taɓe annda ɓen ɓe sikka joni a wasu ayi ɗeeɗa 6 koye suumaye on jeeya naye joni ɓiɓe madrasaɓe ari joni suumaye wonti balɗe 36 kono noon fiimo anda ɗum hatta andude on waɗa ko hana waɗede ko simo anda on no faala yo andu no dagi almubadara wastabigul khayrat waɗe tiro fi waɗugol moƴƴirgi wasari'u ila magfirati idan almubadara no sella kadi on tigi nenna mono ñawli suumaye ko ɓuri moƴƴude yo yoɓu taw suumaye on haw kadi noon so fuɗɗo hoorugol 6 shawwal o ko waɗi ko lanmaki komo hoori suumaye jokkintinni ndu on holli wonde hara on tigi hoori suumaye on fof en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tawno en nde juldere yo Allah arsuku en dewe ɗen hara ko jaɓade yo Allah tawno en suumayeji buy kadi e duuɓi arayɗi ɗin hara ɗen wondi e cellal ɗen wondi e limanu hiɗen wondi e ɓuttu hiɗen wondi e teddungal en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allahu jaɓan en dewe ko wonɗen e wadde kon fof yo Allah waɗu en julɓe moƴƴuɓe Allah waɗu en naatoɓe aljanna yo Allah ɓeydan en peewal ngal yo Allah ɓeydan en peewal ngal yo Allah ɓeydan en kulol Allah yo Allah arsuku en laɓɓinangol mo dewe ɗen en torki Allah yo Allahu jaɓan en yo Allahu jaɓan en yo Allahu malnu en yo Allahu dandu en faaleji men dagini yo Allah okkor en ko hulɗen kon fof yo Allahu dandu en boneji ɗi gila ka adna haa ka lahara en torki Allah julɓe nawnuɓen yo Allahu ndikkinɓe waasuɓen yo Allahu alɗinɓe ñawliɓɓen yo Allahu walluɓe ɓe ko ɓe yoɓira
nangaɓen yo Allah fuutimɓe toñaɓen yo Allah ittanɓe tooñe toñoɓe ɓen yo Allah accimɓe tooñugol ngol en torki Allah julɓe ɓen yo Allah accimɓe tooñugol ngol yo Allah ittu tooñeɗen e hoore julɓe ɓen kaɗe yani wo en torki Allah subahanahu wa taala lowɓe ɓen yo Allah okkorɓe doole yo Allah fewnan en durriyaji men ɗi o fewnan ɓe ngure men ɗen yo Allah arsugo karmakoɓe hulgol Allah e wowlugol goonga yo Allah arsugo yimɓe ɓen ɗoftagol ko ɓe wona e wolonede ko yo Allah arsugo en jogitagol deftere Allah nange sunna Allah sallah sallam gollitira torki Allah subahanahu wa taala okkoren timmode moƴƴere yo Allah o ardin yeeso meɗen jonna fiyaake men on hara ko huloɓe mo torki Allah taala wurte hoore meɗen sabu bakkata ko ɗen e wadde ko yimɓe ɓe hulata Allah hara ko tooñayɓe اللهم أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء وأنت على كل شيء قدير اللهم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم إنا نزرعك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد أوطاننا وذرياتنا وزوجاتنا بسوء وشر اللهم أشغله في نفسه اللهم أشغله في نفسه اللهم اجعل سلاحه في نحره اللهم اقتله بسلاحه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغننا من حلالك عن حرامك اللهم اغننا من حلالك عن حرامك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وزكي أنفسنا وآتها تقواها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين da'aji ɓe faandaki tawi ko sunna ɓe faandi ɓe hawritali ko holno ɓe noddirte ɓeɗo cheikh ahmad ɓeɗo wiyeteɓe cheikh khalid bun ahmad az-zahrani iɓe jeeya e yeƴƴitaniɓe nde ɗo hunde naate ummahatuji aqida ɗi yaltinino karamo koɓɓen
o walliniri ko honno ɓe ɗo noddirte haray no jeeya e waɗanɓe nde ɗo deftere taqdim waɗi nde taqrir waɗani nde kadi tazkiya e ɓeeɗo wuuruɓe cheikh salih bun fawsani fawsan o faala ɗen aldirnirde ɗum ɗo koyo en faamoy ko woni kon e nder nde deftere ɗo nde weƴƴituɗen woni da'watu ahlil bida nde cheikh khalid bun ahmad az-zahrani windi cheikh fawsan hafidahullahu ta'ala ɓe maaki faqad tasaffahtu alkitaba almusamma da'watu ahlil bida لمؤلفه الشيخ خالد بن أحمد الزهراني ووجدته والحمد لله كتابا مفيدا في موضوعه واضحا في أسلوبه شيقا في أرضه مدعما بالأدلة من الكتاب والسنة والنقول عن الأئمة فأرجو الله أن ينفع به ويكتب الأجر لمؤلفه ويوتي لندوك شيخ صالح بن فوزان الفوزان hande ko kamɓe woni udu hay'ati kibaril ulama tañƴini ɗen gila ɗo sen hocci nder ɗo ko hooti e aqida no gasa ɓernde men ɓeyda deeƴude wondema ɗum no laaɓa ka waɗi ɓe maaki min fawsan mi udditi nde ɗo deftere wi'ande da'watu ahlil bida nden nde tawata o karamokojo wi'eteɗo cheikh khalid bun ahmad az-zahrani windinde ɓe wi mi tawi nde alhamdulillah ko deftere nafoɗo nde mari nafoore ka damal ka nde memminiri ɗo hinde nafi ɗo hinde laaɓi kadi ka laawol mayre hinde weli kadi ka weeɓitande mayre hinde hebbinira dalillaji immorde ka qur'ana e ka sunna e eggugol ga e ardiɓe ɓen ka sunna kamɓe cheikh fawsan ɓe maaki miɗo tanƴini ka allahu tabaraka wa ta'ala nafiri julɓe ɓen nde ɗo deftere miɗo tori kadi allahu subhanahu wa ta'ala yo windam winduɗo nde ɗo deftere on baraji ka makko e ɗe ɗo goɗɗe ɓernde deƴayɗo ka jon tanƴini ɗen en heɓata ɗo poso ka waɗi ɗon andi hande hiɗen waali ma hiɗen ñalli ma hiɗen hiiri e zamanu ko hombo windi na ko hombo laɓɓini on windu ko ngolmi ko ngennange fewn ɗo yalti ndeɗo ko windi nde ko cheikh khalid bun ahmad az-zahrani ko laɓɓini ɓe weltori ɗeɗo golle sembini ɗe tori yo joomi men nafir ɗum ko cheikh oɗo salih bun fawsani fawsani tanƴini ɗen ɗo joni sen naati ga en heɓa ga bismillahi ko nafi torɗe waɗi en andi ardimɓe ɓen ɗen tanƴiniɓe jamfata ko moftene laaɗo ɗe ɓe suuɗata ko lorrata ɓe ka ɓe wi noon cheikhul islam ibnu taymiyat al-harrani rahimahullahu ta'ala ɓeɗo hiɓe jeeya e karamokoɓe mo ɓe won ɗettude wallitora ka muɗum fayda mapiɗo o ko heewi kon ɗettay ɓe ɓannita hay si tukkay wonde sabu hiɓe jeeya e daraniɓe diina yer ko waawi kon fewdo mum ko ɗum si ɓe wi mo wuuri andaka si o maayi o hattatake cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullah ɓe maaki konngol maɓɓe andangol hingol ka majmu'ul fatawa maɓɓe kamo jalladu nogay e jeɗɗi sengoɗenol 337 ɓe maaki wa ahlu sunna wal ilm wal iman يعرفون الحق ويتبعون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويرحمون الخلق ويعدلون فيه ويؤذرون من اجتهد في معرفة الحق فعجز عن معرفته وإنما يذمون من ذمه الله ورسوله وهو المفرط في طلب الحق لتركه الواجب والمتعدي المتبع لهواه بلا علم لفعله المحرم فيذمون من ترك الواجب أو فعل المحرم ولا يعاقبونه إلا بعد إقامة الحجة عليه بماكي يمبي سنة بن يمبي غندال بن yimɓe gonɗinal ɓen ɓen hino anndi goonga
hiɓe jokki sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam hiɓe wattori ɗon yurmingol tagore allahu tabaraka wa ta'ala nde e nunɗugol e ndeɗo tagore ɓe toñata goɗɗo hiɓe jaɓana nganto kala tinniɗo e mofte nelaɗo ɗen ka andugol goonga o ronki hawritude konko o tinnani yimɓe biɗa ɗuɗuɓe ko ɗon naati on ti tinno fi hawritugol e goonga on kono o ronka hawritude konko o eti ɓe jaɓanaymo nganto ko waɗi yimɓe sunna ɓe ŋiñata si wona on mo allahu on e nelaɗo o ŋiñi ko hombo allahu on e nelaɗo o ŋiñi ko on welsindiɗo ka ɗaɓɓugol goonga ko waɗi ko ɓe ŋiñirtamo tertike ko waɗɗimo ɗaɓɓugol julɗo goonga no waɗɗimo e on jaggituɗo jokki beleɗe muɗum ko alda e gandal on ɗon kadi yawti koosol ko waɗi o waɗi ko harmi awa ko ɓe ŋiñata ko on tertiɗo ko waɗɗi kon tertiɗo ko waɗɗi woni mo ɗaɓɓitaali goonga ma o waɗi ko harmi woni jaggituɗo wowli ko anda ɓe lettata kadi on waɗuɗo ɗum ɗon si wona ɓawnde ɓe ñinni hujja e dow makko ɗum ɗo in dalla ala shay'in yadullu ala rahmati ahli sunna li ahli lbida yurmede feeñiɗo ka saniyan ɓe maake kamɓe cheikhul islam ha joni wo ahlul bida yukaffiruna man khalafahum fi bid'atihim wa yastahilluna damahu wa malahu wa hadhihi halu ahli lbida yabtadi'una bid'atan wa yukaffiruna man khalafahum fiha وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله فيتبعون الحق ويرحمون الخلق يعني دو بما كي يمبه بدابه إنو أندرا إهفر دينغول كلا لندي دو كلا جوغي دو أو شفا حيثو دمبي هوري مكو سنة أراهم لندي يمبه سنة ودكو يمبه بدا أندرا هفر دينغول لندي دو به yimɓe sunna heferɗinirta neɗɗo sabu o lundi keɓe ko ɓe heferɗinirta goɗɗo ko sabu joomi men heferɗinimo ma nelaɗo heferɗini ɓeeɗo yimɓe biɗaa ɓe dagintinna ƴiiƴe yimɓe e jawle maɓɓe sabu lundede ɓe wi ko ɗum ɗon alhaali yimɓe biɗaa ɓen ɓe sinca e biɗaa haa ɓe gayna ɓe heferɗinna kala mo tawtaali ɓe on ɗo biɗaa wo yimɓe sunna ɓen kañum ɓe jokka e qur'an on e sunna on ɓe ɗofto allahu on e nelaɗo on ɓe jokka goonga on ɓe yurmina tagore allahu tabaraka wa ta'ala salisa cheikhul islam ibnu taymiyata ha joni ɓe maaki bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yastamiluna ma'ahu al-adl wal insaf ولا يضربون فإن الظلم حرام مطلقا كما تقدم بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض بل هم للرافضة خير وأعلى من بعض الرافضة لبعض من هذه السنة كمجلد جواب بما كي يمبه سنة بقول لدرد حقنا ما بيمبه بمنال إلى بريد بتونيا تاهي غوتو يمبه لندي ووالي تونيا نو حرمي مطلق حيث فكفر حرمي تونيا مطلق كما تقدم وودو فجينو باو bal yimɓe sunna ɓe wonande kala fedde woodande tabitunde ɓen ɗon dey e ɗiɗo feddeji a ndaaray tawa ko yimɓe sunna ɓen ɓuri moƴƴude e maɓɓe e ɗi yoga e maɓɓe wonande ɗimmum ka yurmede woobal a ndaaray tawa yimɓe sunna hino moƴƴi e rafida ɓuri rafidajo ko moƴƴoto e rafidajo ɓen no préparede ɗum ɗo ko ɗum ɗon sifaji yimɓe sunna ɓen ari woɓɓe na ɗum wiiɓe ko sunna ɓen hande fayda ɓe konti joni suumayel anni ka on andi ɗe balɗe aroje ɗo ko hande o jemma ɗo feƴƴi sa jangi sifaji yimɓe sunna ɓen ka jortaɗi e jikkuji maɓɓe e neediji maɓɓe ɗin a yiɗata noon wonde ko o jemma ɗo tun noga e jeego no wetti jeɗɗi ko ɗon a yiɗata jokkude sina ko ɓe jokki ko ɗum ko faljere dey o waɗi nelaɗo o hollano o yejjintinna o wi mi hollano kono mi yejjiti kono ɗaɓɓe jemma on e nder sappo sakkitoro on kentini ka fuujaje e Ubay ibn Ka'bin
kanko madhab makko on ko wonde ko noga e jeego no weddi ko non mawɓe ɓe ƴetti madhab mum kanko o wondani wonde ko ɗon jemma on kono ko selli ko jemma o eggay on fof landodira wona e nokku ngoɗ ɗum arta duuɓi ɗin fof hitande goo o aray ka noga e goo wonde o ara ka noga e tati wonde noga e joyi wonde noga e jeɗɗi wonde noga e jeenayi wonde o aray sappo e jeɗɗi wonde o aray noga e ɗiɗi wonde noga e nayi wonde biisnillahi won ɗum ɗo woni ko ɓuri sellude kon joni noon waɗi fulɓe e fuutane woɓɓe si tawi feƴƴi moɗɗo janngo ñalorma fayda ɓe konti suuma e yayi ɓe wakkilta ko hannde kadi fayda hay naafagol ngo ɓe arata na ñaare qiyamulayl ɓe arata joni ko préparation sonnaɓe goo no morade naate si ndu bonnima a faalama e ndu ɓarto moragol naatengol no harmi wota neɗɗo hooru arali ndu doga balɗe capantati manogay e jeenayi suumaye tawa ko hombiroɗe ɗum ko yeddugol Allah ɗum ko ɗum woni mande angal jaɓanegol gol no jaa e mandeji angal jaɓanegol on tigi hombiroygol dewal mum ngal yeddugol Allah hara ko watta ngol fondo moƴƴi ko jogiɗa moragol naate o manam mes tokkugol sukundu woni kon tigi ɓeydi ko sukundu neɗɗo woni ko sukundu moƴƴinandu woni ko gaara dendanagal kon tigi ɓeydi e hoore sukundu makko ndu fiijuuti ma ndu janɗi ndu ɗuuɗi aray ko fenande nelaɗo maaki aray ko ɓuri hawnade harmi laaɗo ɗon huɗi nelaɗo maaki Allah huɗi moruɗo on fi wi'ugol si a waɗani huɗi kadi moraɗo ɗum ɗo aray ko wattangol fondo muradu moƴƴum ko watti ɗon ko fatu makka ɓe heɓi ɗone ka buyi ka soodugol coñci julde ɗo na hari fof jaɓi ka soodugol coñci julde ɗo makka iɓe marno buyi kadi kafa e ko ɗo heɓata bakkatu itta mbuuɗi maɗo ha gayna soodoya bakkatu ne ɓe ari madina duuɓi jelɓe wonɗo emba iblisa no wawa en ne yerkoɓe woni ɗon hoore o yerkoɓe itta mbuuɗi ma ƴetta ɗo 1 million ɗaɓɓituɓeɓe soodoya coñcolngol tawata si a wattatu ko waɗiɗa fitinde woɓɓe hiɗa wirti ɓanndu ma ɗum ɗum ɗo aray ko wattangol fondo moƴƴi ko saydna omar wino ɓiɓɓe mum ɓen kon woyni laysa al iidu liman labisa al jadid innama al iidu liman istaadda li yawmi al wa'id wo ko woni yahugol iidi heɓugol juldere welo welo wona ɓornide coñci kesi seera piriji tun dey wona ɓornagol coñci kesi ɗin coñci seera piriji na ɗum woni heɓugol malal ka iidi ko woni heɓuɗo malal on ka iidi ko pereti o waɗɗingal o faala o hoɗi ka o faala o jombimo o faala o geri ko o faala si tawi o wattama ka gaburu tawi ko ledde woni yeeso ton haray o malaka ndaaren ko soodanten sonnaɓe men ɓen kon e ko soodanten ɓiɓɓe men rewɓe ɓen kon tentini haa e sukaɓe ɓen yalli hara ko coñci l'islamu yamiri yo ɓorne sina ɗum hara en jogii bakkatu enen kadi torki Allah yo Allah dandu en ɗi bakkatuji woɓɓe ɓen no gaa te ko ton haray muɗɗo onno ɓeyta ko muudo kako ga woɓɓe landi jooni si tawi ara on ti jogii ɓey nguure woɓɓe goo no fuuta ko ɓen ton ɓuri ɗuurude woɓɓe ko kadi no konakiri ɗo ara ko on to ettita muudo kon kaka o faala o en wii wonaa beeta o etanaaɗo muudo on e muudo kon ka etaa ɗon ko nokku gootum ɓe woni ko etaa kon e etanaa ɗon o waye wonɗo Europe no etanee ɗo wonɗo no etane Europe wonɗo fuuta no etane konakiri wonɗo konakiri no etane fuuta Allah ko anni on woni ndaarude ɓay wona Allah wona naɓanere sakkunani jooni si tawi etama fuuta ɗon Allah no konakiri ga haray Allah henndetaako Allah ko anni on tu haray sonti laɓɓini anni on o etti ka o etti o haray no daggi wa billahi tawfiq dambugal ko noon uditi na ɓe garatoɓen tum ha ɓe gaani gaɓen kadi no newnana o ɓe landi ɗo so tawi almami no hutum binde ka juma o gayni hutba arnan o jooɗike fi imanagol ɗimmon ka o jooɗi ɗon woɓɓe towna e juuɗe ni ɓe toro
ko honnon woni ɗum kadi no tabiti mi yiyali ka yamira mi yiyali ka haɗa abano anda sa'a hum kun Allah jabata du'a e mum kun ñande juma woɓɓe no inni ko ɓodde ka almami ƴawi ka gangunal ɗon e julde gasude mo profiti ɗon torki Allah hara o so wonsinali yimɓe ɓen na ella no dagi honɗi toro ɗon o dara konnguɗi raɓɓuɗuɗi moɓidirɗi ko ɗaɓɓa kon fof Allah hokkora moƴƴire aduna e lahara dan Allah malnan aduna e lahara Allah dandan aduna e lahara ani konnguɗi tawata no moɓidiri ko ɗaɓɓa kon fof hara konnguɗi ɗuuɗa no ɓuri moƴƴude lintugol Allah hokkora moto Allah hokkora welo Allah hokkora moto tan kon TVS Allah hokkora moƴƴireji ɗi fof lan ala ɓeeɗo woko ko soferɓe camion ɗuka société ji miniére ɓe joɓɓe on e gollude bon yon noon société goo e nder ɗin kamɓe on e gollude ɗon ɓe wi ɓe ƴettanayi ɓe garanti ñamande ka banque selen 90 millions si tawi banque on signanima wonde ɓe ñawlima 90 millions ko jeeluɓe jonnete ko 80 millions mana ko konti joni a ñawliki 80 millions a yoɓoya 90 millions kono woni mon fi kala ɓe jonnutumurano kono andama ɓe addi kaydiji ɗin joni noon ko e nder waɗa duuɓi nayi on tigi yoɓata ɓe ŋappitira ɗon seeɗa seeɗa duuɓi nayi ɗum no dagi daga kal islam ñamande ko waɗira wona ɗaɓɓere goɗɗum ɗaɓɓirɗum goɗɗum ko ittangol goɗɗo ande si tawi goɗɗo no ko tampuɗo a ñawlimo 80 millions fiyo yoɓito 90 millions modi a ittanimo ande kono fayda ɓeydo ande nden kadi l'islamu jaɓitano few kala ñamande ko tawata ñawliiɗo on ɓeydo yay e hoore ko ñawli kon o yoɓa hara ko haldana ɗum law condition ɗum dagaki hare ko riba kullu dayni jarra manfa'atan fa huwa riba kala ñamande pooɗande ñawluɗo on intérêt hare nde woni riba amma si tawi a ñawli on tigi 100 millions on haldi kadi ko 100 millions o yoɓete dele on hewti o artiri 100 millions on haa o gayni o jonnima o ndaari ɗon 2 millions o innima 5 millions o inni moodi a dépananno kam e maapi ihin ɗum ɗo a sodana pay ko koye biredi ta on haldano law na condition ɗum dagi ɗanno maaki ko ɓuri moƴƴude mo ɗon ko ɓurɗo moƴƴude no yoɓirta noon elaaɗo ñawlike e ñalum toso kum o yoɓi to wiige o maaki ko ɓuri moƴƴude meɗen ko ɓurɗo moƴƴude no yoɓitirta noon ɗum ɗo haray e laalama kono condition ñawta ɗo 100 millions kono noon ko 105 millions yoɓoyta noon hare dagaki few ñamandeji ɗin ka bankiba woni ko gouvernement ñawluma tawi a yoɓa e ɓeydoyaba woni ko société woni ko neɗɗo ni nala ni tawi tun a ɓeyda e hoore ko ñawliɗa ko haray ino harmi few dagaki a ƴettu ɗum noon few torki Allah yo Allah alɗin en ara wona ɓe ñamale tawata ko lora tum fayde adduta yeeso o sonnajo ɗo o yii règle ji makko ɗin ko wono yiide kon guppi o continue horugol ngol way yahi e nder balɗe 10 fuɗɗiti kadi sabu si woni balɗe 10 hakkunde mum si tawi artidoyi e même couleur ko wonno ko law ko andira kon ƴiƴam filayeru harena yo hooru a horde mum de so artidoye noon couleur goɗɗo goo andama ɗum ɗo na filayre wa'atani on haray andi ko ƴiƴam ñaw haray mo wawi horde mum abon gelike ɗo goɗɗo no dari ka nder ndiyam salligade o salligo o ñeɗa o sooɗo o wiɓo o sorkino o ñittito o loota yeeso ngon o loota juɗɗe o maska horna o maska noppi ɗin joni ari koɗe yo immotu joni o yaha joni yo anni yo ɗon ka o maski hoore nde nge noppi ɗin ɗon a wonde
joni o looti koyɗe ngo memmina koyngal ngal koyngal ñaamal ngal taw o anndi wonde ko ɗum ɗon woni ani lootugol ngol o watta gon kadi nanal ngal so waɗi junngo ngon o yirgi seeɗa gon malikakoɓe kamɓe ni yirgol ngol ko farilla hara ko ɗum ɓuri moƴƴude kono o taw o yondino tum ɓayi hari koyɗe mbuuɓino sina ɗum hare mana koyɗe ngo watti salluɓude ko yo anndi yo wonde ko koyɗe mo lodde koyɗe ɓaawo o gayni masgol hoore nden e noppi ɗum wabillahi taw alhamdulillah yetti Allah en anndi landal makko ngal ɗo si tawi goɗɗo o nawni nawnade nde tanƴinaaka o ndikkay o etti fii korka kan ɗam mo tanƴinaaka ndikkay ko yo etu ñallal ngal happaaka goy ka sharia kono kilo no tanƴina gaynayi a yette barijo so ñaami kilo o haara tew ɓay ko wiya ko itam ñammingol ko ɗum waɗi sharia on happa ko jilu ɗum waɗi karama koɓe ari luutoni ko ɓeyni ko sa'aare ɗum kilo ɗiɗen feccere woɓɓe inni ko muddu ɗum hewta kilo woɓɓe inni ko kilo almi waɗen hakkunde ɗon kilo fii ñallal kilo fii ñallal kilo fii ñallal kono ko heewi ko yimɓe si ɓe nawnayi tun ɓey nawa jooni awa ɓay ɓiɗo nawni jooni mi etu o woye komo tañƴinaaka ndikkugol few ko oɗo innayo etu jooni noon oɗo etanama Allah mari balɗe makko ɗen o maayali haa e juldandu yi'ama o etante muuɗo etugol muuɗo ko naade mi wi ko howruɗo tun etante muuɗo ayi boobo penu penu mo heɓaali hay jonte ɗiɗi an etanama muuɗo andina fi ko howru ka yani etugol muuɗo kon wonaa wigol ko fii ko howruɗon tun etante howruɗo wo mo hoorawo nayejo wo kecco wo boobo wo debbo wo gorko wo dimo yette barijo wo yette sojo wo fof ittante ngam oɗo kadi ko etanteɗo ko hombo so tawi mo mari o ittani e jawdi makko ni so mara kiɓɓe mo ɓen ɓe kamɓe dépense tan mo hara ko ɓeno ittantamo muuɗo kon wa billahi tawfiq saban hari o ani darna en wi wonɗo Europe no etane ga wonɗo ga no etane Europe ani muuɗo kon yonti ittane tun annuye wonde ɗum ɗo ko fii kaari ni aray ka woni o ara no wawi yonde laalo maake laa witrani fi laylati witri ɗi wattake jemma gooto aray on tigi lundike laaɗo sallllahu alayhi wa sallam no sella noon kam tigi naafita ɓaawo witri on mana jooni so tawi ka tarawih ɓe waɗi witri ka tarawih o falam wadde qiyamul layl mo wawi immade waɗa qiyamul layl kono taw fillo witri on an makke laa witrani fi laylati witri ji ɗala jemma gooto alayhi salam ande yimɓe ronko anndude ko honɗum woni annuye sa ari a tawi almami no dari no juulude a ari a dariki ka saffuwol a habbiri ko honɗum faandiɗa ɗon faanda ko juulugol almami sina noon a yahayno juuloya feere mana ko honɗum woni juulugol ɓaawo almami hara anniyaaki tawa jooni on tigi ko to faala juuloyde gardi ɓen ƴetta finkarinna sa juulade ɓaawo almami ɗo men warata jooni on tigi ara juula ɓaawo almami on ɗon fii wota o ware oɗo anniyaaki ma ko hunde waɗi nde on tigi waɗiri hala o yejjutu o yaɓɓana goɗɗum waɗoroyamo goɗɗum goɗɗum woni golle ɗe anniyaaka on ɗo iɗa faandi an iɗa faandi wonde ko julde jama ɓaawo almami ɗo kadi wonɗo mi ani a ari ko saffuwol a darike on ɗo ko anni nawi ko jooni ami fiɓande miɗo julde ɓaawo almami ɗo docteur Madouri Bari nan julde ɓaawo maɓɓe no nano nde ɗum annuye yani argol ma daroɗa ɓaawo on tigi a doolaaka a yejjita waɗorama ɗum ko annuye noon Allah hornenge sawabu ɓeɗo landi jonano mo haqqile mum ɓuyti ano feetuɗo so etante muɗum o etante muɗum ko kala julɗo kala wonki ko wonki wona etanede tawi tun ko julɗo amma siko ti yaltiɗina ko chrétien ji o etantake kono siko julɗo woni mo feeti woni mo an koman woni mo faɗɗa woni ko no n'importe qui no way o no way o etante feetu ɓen etante
on gari ke oɗo ko biro makko en fatino ke ari ko to wale duuɓi foti walla yafoɓe ceerno en fof mawɓe men ɓe nata ɓe aljanna joni ɓe nawnuno dumunne o anda noon ɓe yoɓino ko ɓe ñawlino suumaye ɓe yoɓuno ko ɓe ñawli ko ɓe ñawlino woɓɓe goo ka ɓe ñawlinoki o laaɓanama joni ko yo tefu joni noon ko andeten si neɗɗo ñawlori suumay sabu nawnare nden nawnare continue yaadi e makko ɗo yaadi e makko haa o luttoye nden nawnare o ndikkaali o heɓi possibilité yoɓugol oɗo yoɓantake etantake ko hombo innare yoɓane ko ñawloɗo sabu nganto wono nawnare o ndikkoyano o ndikka o sella ken inne yoɓum o inna awa haami o haama ɗon ha mayde are pip naɓum oɗo no hana yoɓanede ma ñamminan joni an tefo anda yumma ma en si ɓe ñawlino goɗɗo yoɓanaɓe ñamande si andama hiɓe ñawlino suumayeje goo sabu nawnare ɓe ndikki kono ɓe weltindiɓe yoɓaali ɗen haa nawnare nangoyɓe duumude e maɓɓe haa ɓe feƴƴini yoɓanaɓe ɗen balɗe ɗo si ɗum andaali tonono ɓe Allah yo Allah yaafoɓe ana huuni fawaaki no jokkama wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal